urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwateguye ihuriro CEO Forum ry'abashoramari b'imbere mu gihugu n'abo hanze rugamije kumva imbogamizi n'ibibazo bafite kugira ngo babashe kwagura ubushobozi bwabo. Umuyobozi mukuru wa RDB Francis Gatare avuga kugira ngo igihugu gere ku ntego kihaye hakenewe amaboko y'abikorera kandi nabo bakabasabwa gukomeza kwagura ibikorwa byabo. Ifate intego yo kwagura business 20% y'ibikorwa mwari musanga umwaka. Ese musanga government yabafasha iki? Mubirigi Jean François ukuriye urugo rw'abikora mu Rwanda avuga ko ibibazo by'abashoramari bikwiye gushakirwa umuti kwisonga harimo koroshya serivisi bahabwa ndetse no kugabanya ibihano bahabwa n'inzego zitandukanye. Icyo twita permits, licenses n'ibindi bitandukanye umwanya bitwara ujya uba muremure cyane ugatinza gutangira ishoramari cyangwa ugatuma n'uwatangira ishoramari hari amafaranga atakaza muri iryo shoramari. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi asobanura ko ibibazo n'imbogamizi bigaragara mu bikorera ari inshingano za leta kubishakira umuti kugira ngo hatabaho guhutaza bamwe. Ariko tunabumve twumve imbogamizi bahura nazo mu bucuruzi, imbogamizi bahura nazo mu byo bakora kugira ngo tubafashe nabo kwihutisha iterambere ry'igihugu. Leta y'u Rwanda ikeneye byibura miliyari zirenga ibihumbi 33 by'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu gushyira mu bikorwa imishinga yose igaragara muri gahunda y'imyaka 5 iri imbere yo kwihutisha iterambere ry'igihugu NST2. Urwego rw'abikora rwonyine rurasabwa kwishakamo arenga miliyari ibihumbi 27 bingana na 33% by'amafaranga yose akenewe muri NST2. Placide Nyinshuti, i Kigali.